Sokno Norok tini phai sini je message obono cover khainan bagi phaimani bagi puilano tini ang blaike hambai maro sini honorable president YTF ni sini sir Suraj Debbarma no sini press mido phaimanjak phaikya West District YTF ni president sini brother Jiten Debbarma phaimanjak phaikya YTF Khwlai district ni president sini brother Prasmit Debbarma sini bisingo tongo North District YTF ni president sini brother Khukon over haikeno sini bisingo tongo Unukuti District YTF ni president sini brother Anukul sini bisingo tongo Sipahijola District ni YTF ni president sini brother Bablu over haike tai joto sini Norok Nukwi Khwna district ni executive committee tai block ni president ta executive committee stro tini sing press meet khai Norok no ringnani nangmani obono buskangni 27 to 28 of this month no sing kaisa YTF ni nginai capital Agartala wo plenary session khlaijaknani thangi tongo tai o plenary session ni bisingo sini je YTF ni buskangni je strategy samung bahike tangjaknai bubagrani direction bai tamu khlaijaknai tai sini movement ni bagai tamo plan khaijaknai a dino sungkok sablai mani bagai kaisa asukjaknai ek dui hingkangke o plenary session no 27 je 28 ongna ni thangi tongobono taibo awaina ni bagai sing 25th of February o month no sini joto across the state o sini joto blog o kaisa bike rally khlaijaknai YTF ni bisingti o bike rally ni bisingti singobono awaimung plenary session no grand success khlaiei buskang ni salo je sini greater Tipraland movement haike Tiprasa accord the tripartite agreement sign khlaimano taibo jurdar khaiei dakti khai implement khainani bagai sing government of India no kaisa message konani bagai sing khlai tongo taibo hambai marwo sini joto press media sokno Norok Nukwi Khwna bubagra sini ha bubagra every day no pray no most of the time social media rogo phai clear khai tongmani government of India by sini halok busuk jorati sing discussion no choli witong tabsu jorati already 3 bar je tripartite agreement no tuyei je joint working group asuk jakha tai blaike positive message singmani tongo sing buskangni salo sing kha khayote poitu tongo dakti khai je tripartite agreement eba kha Tiprasa accord sign khlaijakmani abo bastobayon ungnai success ungnai tai joto sini khapangni takuk bukuk song je Tripura Haste o sini kungthai bara rokno sungobon koinani musungo bubagra tai sini Tripura motha jothesto khabai khukbaino sing government of India no pressure sing samukhlai tongo success sing mannai haisi gabon bagai blai ke hambai joto press media rokno tai joto warriors rokno haisi tanor question singnani kai singi manu 25 তারিখ গজর বাইরে লিখে দুকিয়া বা আদিনো ন TUIRBC ডি নি কাছে খুব বদল বন্ধরাও লাহাত রুট বক্স হাইট পাই আ জায়গা নর পুরো কেবে মুনা তোমানি না নর সালাই আর মেসেজ করে বলেন হামবাই এমনি তো সঙ্গা দিনো বরনি রুট বকে তংফানো বরবাই সালাই না সং ম্যানেজ কেন কারণ বড় বংনি যেহেতু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই বংনি যে এগ্রিমেন্ট সাইন খাইজক তংমানি বরং আবো বং মানতে আবো সঙ্গ বং বিসিং সাপোর্ট খাইও যে বরং একট বরং যে বরং এগ্রিমেন্ট সাইন করে বরং মাননি বরং উচিত তবে বরং বুঝিনাং থুম যে সঙ্গ সিনি Tiprasani bagai sini plenary session jengnan thangai tongo aboni tip bagri aware khebani ba borok bo songma understanding family sini bagri support khebani aboni bongna thani ko bongmo na bujong hal kisar sekang se nuku maka rajbari ni sini rajbari museum o kebo video rok makhe bisu abo bisu kaisa blogger khai pura video khai de aku bai social media o publish khai jaka abro tinu ni reaction si kubikok sanan thangkai abo gelaino lasme sisa kho khaima tongo government of Tripura ni the government jesal tongairok it falls under tourism department tourism department ni jehetu samjota na sewaje Tripura wo
Noi ma Bising thangai ke videos and photos manaya. Abo tu boroni direction bank money. Into tini all rules regulations je break ni tomani je sebaijak tomani. Abo totally government failure haisi. Abon bagai sing totally on behalf of ani YTM di team ngai on behalf of our organization sing totally abono oppose khayo chajagya. Karon ang tini sana nakai kai. Tripura Haste wo je kuno oppose khaidi. Sikang first priority abo di pramotha YTF TW ni bisidi Nuknai haisi. Tini sing nai tongo sabo kongna sana ya ba sing tini sini nangsi apa na sing sana ni tongni of media ni bising te. Karon tang hindi just pan rules and regulations namdi abo just buku bai sinam jabo sijakpan tongdi Tongdi Indian constitution is pan constitution sijakdi but abno follow khaya hai matong haisi abon bagai such kind of rules and regulation is not maintained in the state of Tripura am hai maintain khain bagai we need a good governance haisi governance bor khaimano khaimi ya kintu bor nuka blogger just pan tongthang aro bor suje tong je blogger is allowed for taking pictures and videos in the museum. Sejak kali jabo. Aro even foreigners on ibagai on the extra fees maro haisi. Into our rules and regulation board thing is sabai tong hai. Omo totally tourism department the government of Philippines failure. Amuni sing wansu. And tomong nobus kango amani to hai. Jawab di prasa abo YTM ngiya. Di prasa ngai jawab nan bagai sing tiap tongo. Tomong di prasa do farok. Songon logi. Any other question?